atafaidika nini mtu akiupata ulimwengu wote na vitu vilivyomo? Utafaidika nini wewe ukiupata ulimwengu wote na vitu vilivyomo? Utafaidika nini wewe ukiupata ulimwengu wote na vitu vilivyomo? Kisha baada ya hapo apate hasara ya nafsi na roho. Kisha baada ya hapo apate hasara ya nafsi na roho. Achana na anasa za dunia hii, kumbuka hivyo vyote